I don't know if you have taken notice of conversation that occurs between Prophet Rojah, my lawyer, Adwoa Safo, and Ebusia Penny Secretary, Mr. Philip Sian. So conversation we ama Avram Bemusi, and that third August was so no, and the Prophet Rojah always posting giddy, and you Rojah Prophet will say one so deep. Happy Umubi. Let's read them. Subscribe my page in me at the master. I'm saying I upload the answer now. One sa a bit maka way a just so. Ebusiambeka said there was a video, a free Prophet Rojah catch it. Ebeto Bonte so all just say or the come should be command. Yema me lawyer Adwoa Safo of what she was to do pertaining to her father's something be like that. Now, sir and come channel. And I conference him about Ebusia Yankuni how a Prophet Rojah edin in common. Within the Prophet Rojah. Ono Abu Adwoa Safo onkai bra ne papa firi mu asem papa de ma me de bre no ono Abu Adwoa Safo adi nkomo aka kire na kada papa no sebe okofie nyina kire no abni ni hia one on one me de nkra eyesunsum sem ne mu odu adi command na wode ni yefunu ne nam na de onu ni bedie nti angel o se ni nwia awurade de odom amano said ya beya enne obedidi di ba bia ya ma me ne wo no me din the Prophet Rojah echiano na the American say onkai ali wo show yi super na meka onkai bra ne papa firi mu asem papa de ma me de bra no obra me ni hia me ni mienu hia ya ye di ba no nkomo papa mama say se fama ne ba me mbo ni padi nka asem ba me say onkai ebra me ba ne ncha me ne tena ase di nkomo ankomo a me ni di ye nyina waji ni nyina so tumu asem papa de soma me Prophet Rojah ma me de asem no ekokoma no kokoam no papa na tiase ebra papa ne firi mu no papa ne firi mu wie no obra message ye organization nyina wie na aka 2 days ama me ne oluma ya hia cause ma di kan ne ono Abu Adwoa Safo adi nkomo aka kire na kada papa no sebe okofie nyina kire no nti na wahye me firi kuma ase koka ne nchen ekoka ne ho wo enkrama mu na ye cool man ho ti me nam kwa so a me kon fofia antoata papa ne firi mu achie no the first time a me ni hia ye me nim ne da me hu na TV so na me hu no ba me ni hia one on one me den kra eyesunsum semo ne mu odu adi command the man you na mkachira ni say asam na maka no memfa no tra me de man wo bodi ka de wo mu nyina kire wo say Prophet Rojah boa brabontin ka say Prophet Rojah boa but a refie nya de pa It's Ebusia sa video we na Ebusia Penny Secretary Mr. Sian ebedi nkomo say omati Rojah nkomhye no but the woman here say omani nya adwen e wo kwan bi so but to some extent omugidi say there could be some truth in it because omuchem say Rojah be can say ohia Kantanka ni triwi ne ne more na ye ma me lawyer Adwoa Safo ada ko pre to me bia open it no one that say ye ma me Adwoa Safo so no a CZ body no regardless of the court injunction or proceed yes say obako tin papa could this be Anansi stories Inti de ni hwe ka de kan say in fact ya tete nsem bebre mo aso mate bi Safo Rojah wabeka say papa no wuye no kan say me kire no sebe o Safo Rojah papa ifiri mu onye wabusu ni so obeso dae a ye nim abusu nim ade a o ka kire ye ba Adwoa Safo na de tete no bi ama de o ye na me hu say ebetima ye no kre because yate so opetumi bi na tumi no opene se nsa fingers ne mfamra na ne timi kra ntwa bi mfa nka ho na oye si anyesa na ye nyini because dey ntina me enkohwe se ampa se wontwa ya eni ntina mato challenge ama no se wontwa papa no akwa ba bi ana se wontwa ne timi nkoye bibia ene ye serew me yehu ni mfa ni adanse se nsema yetete mframam no kra na nya ne kre na se ekoso se dia na se ne kre everything being equal that was a response a free Ebusia Penny Philip Sian ebaye ene amdo kase Avram Bemusi asa no ama Rojah say sa encounter no as a matter of fact enkwasi asem yenti Avram Bemusi oni padi nka asem o say Apostle Joseph man message Kantanka family secretary ebe kire wa asem kro uyembe hyew
Kantanka family or secretary no obeka assembi we mbesho. Ba me say onkai ebra me ba ne ncha me ne transi di nkomo. Me say ye wi a mebo ejekum Francis video bi mon kai me. Na bebre ya science yo. Enye spirit, enye science. Ye ni pedua no enye sophisticated machine. Ni pedua any universe na ye wo no. Never be bread and from anymore. We don't see. Oh, the universe, ya woman in your America, ya weshia, ya nam yasi, ya nam from money. Wo yam from my way. Unim wires, ya nam from my way more. Oh, the muntra. Na ye ni lens no, ye ni lens no. Who's adia no? Aha. That's a young to me detective hit in the adeno. Tia so said the emu na de. Aha, anti universe no emwa obie emu ani e na okata emwa no mo ano e na obie yen ya no e na okata yeni. Aha, anti na etumi kasa no ti na mo ankasa no tro ni ama mo ahu a ha wa mo ahu ade a o ka se de yehu edua no sa na aponche hu dua da bi o enye sa na aponche hu dua enye sa na ekura gu nipa te se ohun se oye nipa no ba o ka se wowo egu nipa te se there be Akoma me ni di ye nyina waji ni nyina so tum asemo papa de shoma me o ka se nipa bi akwa na ntontom ka no ha entontom oba hit o wade ogun anso wakade pa o enti nipa tan betumi atena ho na ntontom wi obi aba akopɛ ntontom hwe no na o ye wo de o ye beyifo entontom wi ya wo eye science but am ya start ya mo science esi a ti wi asibu suya hwe TikTok konkonsan ko a wodi mo hwe no si ho BEC kro copy BEC mi bisa questions esi e be da ne ntoko ha okay mi bisa what is the square root of 15 yanko square root of 15 yanko square root of 15 so obi akogogol okogogol we dey 300 when nim say meat pie why bloody yakopon enye ye obi say $700 obi say 700 yes James Yahweh prophet Rojah me di asam no ekokoma no kokowam wa Google wi afa na ohun din na repeat mi aho say ye ma award wa Google akọ check ewie na o repeat ya ufi say ye ma hwe o ufi say be ma award bi wa ne hodene wa Google o di begini di masa for asam so papa ni free mu Apani film we no bro message. ye organization na wie na ka 2 days ama me oluma ye hia cause me di kan ne ono abo adwa safo adi nkomo aka kire na kada papa no sabe onko fie nyina kire itina wo se me Safo Rojah say one Adwoa Safo ekasai e kire ne date ya papa ni bewu nyina moma mo nse ma Safo Rojah ebusia moma yembo ensem kese evema Safo Rojah otumi kosunsum wiase ehu date ya wo bewu ehu di where your time travel it doesn't happen in this dimension. Your dimension where you can't time travel. Mungai sci-fi movies never as of one edura na Adwoa mo fa nyam paibo mo pe sci-fi movie o se wa connect Netflix and no dia to sci-fi movie to a time travel movie no egu omutrim na catalyst and a timeline and we temper with time. Can a human being temper with the time? Say lack of education. Say ye Jimmy. Say yari. Now we see I saw them so for cultural say or no to me temper with the timeline. Do you know what timeline is? Where's your quantum physics? Quantum physics terminology no use wa. Odi wure una mo sa no. Na me nchira mo ade ketewa bi. Me and me ba alive and I created this reality. Mama live wa anka a different thing would have happened
will affect this universe totally. Mamba live wa anka bia hina wo. Enyem na member live anka mo amugu live ni so nyina mo ye different thing na ebe create different reality. Mo nyina 2.1 nipa 2.1 no ka mo nyina mo be ye different thing na be affecting enti anka bia obi be frɛ ne maame Emma ne maame akofre ne auntie emeko create different timeline bia anka obi tike mu ma ne nya accident bia life according to quantum physics everything that every single human being does affect reality and timeline. Tina Mr. Catalyst say when you play ya be free mo into affect timeline. Yes, a selection ya the ball Black Star match against England and when they created the reality for a draw match. Yeah, the different squad na started yeah. Anke be lose 4-1. Yet yes a selection bet nil. Yes a selection bet me win 5-0. Yes a selection bet me lose 10-0. Everything you do affects reality. If you come as a cocan in China, a cocan ho, and Cramam na ya cool my ho. Me nam kwan so amekom. Ofi antwata. Papa ni free mu achi no. The first time I'm in share, me name da. Me una TV show one. I'm in share one-on-one. Me din kra. E you shun someone new mu do. And command. So for Rojah say, or the soon somewhere mu do. E command Adwoa. Here we are. Enyame na meka. Ebusuya secretary. Ebe kire wasem kro me se wuye mbehye so for Rojah de mu ye no mu ntwitwa so. What you people are doing is not Christianity. De mu ye no, it is not Christianity. The man you na mka kire ni say asam na makam men fama tra Ba chawo ye de nkom hyem obi ewie ekoka na radio so. Yes or no? Abba, show the petit trou to sa apostle Rojah Safo. Show the petit trou say Adwoa Safo. Na woni ne di kukuwa mu asem a ye sign the quarter radio so public validation. Aden. Wenya kwasia ba akoma na twero yes. Kwasia ba akoma. Enyansafo hia enye dan kwasia ba akoma beba. amedema wo bodi ka die wo mu nyina kire wo. Say prophet Rojah boa Brabontin ka say prophet Rojah boa. But enkomo a woni obi edi kukuwam wa kwa kwatena radio so ka say asema wo ka no o boa ombra bontene we fear nya na mo radio stations ne mo TV stations ne de sebe mpreduasa said you mwesi agimi wo kromwan don't say radio TV station bi anya adwuma me mo ntumi mfa me you can't employ me. Oh, so my radio station me 4 months la. Mo bi da. Mo say my radio station ama me 4 months la. Ya wo program bi ho mo ya be comment section. Invite Abraham. Omo mfrɛ me da. Me, you can't control me. Why you teaching ewie no? Na ya fra won chen. Oh, chale, e na wo kan asem bi. We dey yesra wa empanyimfo bi afrɛ sɛ wo kɔkan we ya da no me sim radio station ba ko amewo. Me wie ya. Ghana fo esikafo na muni mo no. Ba ko be ye 3. Eti adwuma wura nchen. Duwa o Abraham. Na ya hwa we ya ade pa. Na mom dia wo ye yo so ujai o say adwuma no e ho ne ye di nkomo ye wo churches ni bia e Ghana fo esikafo na esi aso dan no ye wo so for be small boy o hwe aso dan na wesi na onye sika we esikafo na esi ma won e ye mu nchendi ye o panyini ba ko o si aso dan ankopɛ sɔfo no ma ye business minti o de adane warehouse aso dan ni sikumase nya bibia le ka ne wa and no mudi mu ye business and so na ye mu nchendi na bo si mu agimi ye tumufu amuntie ana mu ankasa mu like yesu anopa de nyankopon agbo awie dada wo ho de nyankopon agbo dada wo ho awia
niema nyankopon edi ama nipa yebisa yebisa mframa edi nti na mframa yemisa na wo kwa bisa nyankopon fa kwantu wajimi wo daben ena ye bompa yesre nyankopon se o ma wia ne mo wa hwehwe dada we don't ask ti ade nyankopon nye bia no ye wo effort ti akwantu ye effort yedie eye effort aware eye effort Jimmy Pekunu a se wo kwa ko bi se wurade se o ye correct ya awa ko bi se wurade kra na ya se di na wie o ye didi na wie no afei odo akwa ye ne selection ono aye selection ye wie no na ebi so siaso dem se me twen yewrade enim ono nam krom na be ma afre na ne buafu e siaso dem se o twen yewrade enim o pese nyankopon tam be ma ne begina ne nchen wa so dem ho chesa nkotia o gina so dem wo bompa ya na adwene nyina eni o gina wa papa yesu aware ayedini papa mami kunu o ko bia nani ananka bofo begina ho bofo fi so wo begina ho bagam na bofo de say Adwoa Oknona Onie wo fui wa Nigeria film ma na adwin na say crazy si bibini Jimmy I'm telling you we Jimmy bibini we Jimmy aware sister wonam na wotese na wokọ otese na wokọ emema ne ye forward na wa try omo na uguso so ne so girls ne bi wa ha omo inbox emema egum echen 32 still onye selection wie wakeka ho aboso akeka mema na aboso woni inbox and wojiji omo nkakra woni obi aye fine to wa on friend let your powers combine otro hello babe. My mom has swallowed our deep freezer this morning. They are operating her at Kolebu. It is left with 500 Ghana. Please don't disappoint me. I need it now. Now I copy. Now I send you my member 50 nina. No, or send we are. Now wafat ni momo phone no. Or train kwasia 450. Di obenya na mene na no pay obi ensiri trase na yemfa ye ho hye urade sa urade nyankopon emema yegu ema inbox papa omudi ye adwuma papa anopay get bi age me 200 but enya said ye be ye na yenkwaje me bra bi ntire papa sa adwem bone na wo matiri mu a omwanom yanom ye ye binum omwanom ye 6 months ni omumra fie so papa wo bomma ena ye ya no papa sanko bebe fie pa ankanya de den obeya de bia gay nanam na wo siniama ena na ko adwuma no wabre na mo won yeska dia wo mrai papa mesra sa ada na mo yensa sister ada na mo yensa ne fine adipa eli kana mi so kure wo fidie o gina ba chao ti Safo Rojah ena akeka nsem na apostle afei yenkotie Kantanka family secretary ma asoma tibi Safo Rojah obeka se papa no wuye no kanse bi kire no sebe o Safo Rojah papa efiri mo onye wabusu ani so oboso dae a enim abusu enim ade a oka kire ye ba Adwoa Safo na de etete no bi ama de o ye na mehu se ebetima ye no kre because yate so opetumi bi na tumi no openese ne nsa fingers ne family na ne timi kura ntwa bi mfa nka ho na oye se anyesa de ye nyini because dey tell me wate Safo Rojah say wate Kantanka family secretary ne say won sam na kan no omo atete say wo say unya papa ne finger ene ni tiriwi se wahu ye tumufu asemo semonti tie bio ma asoma tibi Safo Rojah obeka se papa no wuye no kanse bi kire no sebe o Safo Rojah papa efiri mo onye wabusu ani so oboso dae a enim abusu enim ade a oka kire ye ba Adwoa Safo na de etete no bi ama de o ye na mehu se ebetima ye no kre because yate so opetumi bi na tumi no openese ne nsa fingers ne family na ne timi kura ntwa bi mfa nka ho na oye se anyesa de ye nyini
because they tell me encourage say am pass won twa ya any time ma to challenge am no so won twa papa no akwa baabi ana say won twa ne team nko ye bibia ene ye serew me yehu ne fa ni adanse say nsem ayetete mframa mu kra na nya ne kore na say cause say dia ne say ne kore na nte enya ne say why na adwen say papa no kra no enye body no de be mai ana say enye mu no de me akosi o de because de bia ne be share bia asofo de bia spiritualist ne asofo mu be create problem amanfo abusua mu saa na wo bi wu a na mu di funu na besi ha mu be gu funu ne wo fi saa e dia ba asem e dia asem sesi ube wu kura na wo yem kra hyehyew sesi ase wagidi kakra na ube wu a na wo yem hyehyew aba kada di lumba ni apostle Kojo Safo state burial any state burial pa all the 16 regions e wasanka ye lumba ye any apostle Kojo Safo ye all the 16 regions aba apostle Kojo Safo tiase no me any Rojah any Ajagoraja why and support apostle Kojo Safo maybe some or tiase no when promoting in nyuma o wu ye de ne sama ya ba mo nchen mo ye mmoa Rojah oni Ajagoraja mo ye mmoa wate ma so mati bi Safo Rojah obeka say papa ni wuye no kan se mi kire no sebe o Safo Rojah papa e free mo onye wabusu ni so oboso dae a enim abusu enim ade a o ka kire ye ba Adwoa Safo na de etete no bi ama de o ye na me hu say ebetima ye no kre because yate so o petumi bi na tumi no open se ne nsa fingers ne mfam na ne timi kre ntwa bi mfa nka ho na mo brafi mo follow me ache no me promote apostle Kojo Safo ama na nkrofo fi say e apostle Kojo Safo e ne ta mechi e ma fire wo jakra ye video edidi apostle Kojo Safo atem why na kai pe kekra video no eni akra nka me bo kire mo fire wo jakwasia we fire wo jakwasia we edidi apostle Kojo Safo atem because of me adehye na mfom ena enkoa etete aponko so life adehye ena mfom enkoa ena etete aponko so enyamwa fire wo ja school ben na wako school ben ensanu dwuma ben na wosua na we atumi atoka abe flexe sanye bible eni mehunu na ye jimia Ebusia say onya wire this is a beef ekoso na menim say this week and hwe no be the crashing hour week no e beginning no message say comment section one no eye wo de enti no adwenje bi a won message de mu a de adwenje to comment section wa me na mi hu a wo se fa gi yense message de mu a subscribe my page na mi adomo no so ma me se na me upload bi anso na unsa ebetimaka makara